Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo salatu od boranije. Pripremili smo 500 g mlade oprane boranije i sečemo vrhove sa obe strane. Presečemo na pola. Kada smo očistili boraniju, stavimo u šerpu. Nalijemo vodom, dodamo so i kuvamo 30 minuta. Kada je boranija kuvana, procedimo je i ohladimo. Sada sitno iseckamo pola vezice peršuna. Iseckamo i 3 čena belog luka. U činiju sa boranijom dodamo peršun, beli luk. Posolimo po ukusu. Zatim dodamo sirće i ulje također po ukusu. Sve lepo promešamo. Ostavimo u frižider da se ohladi pa serviramo. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!